Same pada dry. Ngidon hakajat jang kading manaka. Same pada dry. Ngadwai kejung konslet kejung don rangkat kejung mai. Doai bagi jengka serni jangan tinggal Calvary gelang haga assembly jangka balang ke jomai hangi dibiyakit lengkolang dikekam gawe melakon gawe kentop jagina kisangot yaki bala penkerpang mat penkentang naga banda keburang jong meha kekam kabak kentang eka jong me dukar kui ke ketien jong ketien selop kabang iyo haga naga por naga ketien jong me buat tolong bala kerkui ke kerteng ke jong utrai ya kene da kebangu ngetuai naga banda keburang uji Yesu ke jong me. Amen. Ngai kublai pi kum ka assembly jong ka balang hagari ngai kublai pi ki paranong tribe e hadin hakamon berkekadyang ke jongan ngai kublai pi ki sangot ki balayang hagane kaduan bekentang ya gaban penkerpang badan penkentang ya pe kadon kapan sengat balatan kai na kabanta jongke haga ministry dan hakisnam gimanawan maduai bagana kapan sengat sia ia kabapipen pom kan kelalong kapan sengat jongka buram haga sengi kabapin ye shem wat uba ye trong pi face to face ubalong nong panem wat unong siu spa jo onom don ki kan ten jong ka jeng ya ai jeng mot ka pa patam wala ye ka ten ka jong lai ngakwa bangan penpai yang i kum ka assembly mat kum joro yang i kinong trei ki bakit ya ka kam ka bula pen kitangi batu trai dalau jong men simbako jong unda kerko yang kam jong ki apostol galanong ka bar pho bat ka dukhat ka bar pho prago to sumar syapang yala de bat syapang kata ka kanhon baro hakaba uman seimbok ho ula penlong yapi kinong sarai ban besar yakab balang ublay yakaba ula te da kasnam kajonghi Gospel gejong Markus nakalenong kabalay bat kadukhat kabakhatlay kiktin kibong kumne onda kum tau kiu shulung bat ukhat hau ya kiba umon i te kilayawan hau bat ulatung ordain yaki khadar ngot bakin yolong lembadu bad baun yo pa yaki ban galap bad bakin yo bor ban penkhia yaki jingpang bad ban beno yaki ksoi trai unda kerku yaki neki kantin yaki bangela pole nakaktin ke jong blai
kajeng temu jong Jisu haba u ordain yaki kadar mod syaka kam kajong kajeng temu kajong Jisu haba ula ordain lane ba ula tong yaki senran ki jong o kabanang kong first and foremost habang ikip ya gana kakam habang itray ya gana kakam kabanang kong first and foremost ha ka ministry ka yongi kantop piapi kinekisangot banyo longlem bad u badula thong yaki khadar ngod bakin yo longlem bad u kajing yalap yaga gospel kajing be yaki soy kajing penkhia yaga jing pang kabod hagane kajing kwa kajing utrai Jisu kajing tmu kajing utrai Jisu haga ordination shaka ministry to be with him. Aba yung ikalat mangi kinong tray yagi baw bleo lakad nilabun kam haga jing yalap nilabun kam haga jing kit yaga kambaw la panikit ni kalet do yaga bab nengkong nengkong kabu ordain yang ini kalong bangin yo long lembado ladang ila fail hagane ka banengkong kajing temu try Jisu nila fail haga ministry ka jonge yakaba ulap pen kerpang bat yakabang ila saban pen kentang haga kam kaba kentang ka jonge to be with Jesus. Yo bangi bun kam haka kam ka jongo ngiklet on long lembado para bangai jauh traha Jisu haki kam jong ki apostol da pen pule yagi negi kantin ki bakit jengot hado kata-kata Bakini ki kentin ki bangamla ban klat ki baong kumne ki gam jong ki apostol da pipin pai hakaba u Petrus ulayalap ya ka gospel hakitu ki babon ki pai ba ki ong kumne de habakila kmi tu ya kata kajing slur kajong u Petrus bat u Yohanes bat kila snow to ro bakilong ki briu ki ba klem jing hikai bat ki ba bi kila yo snow la Henry la itu yaki ba kila jo don lem bado Jisu. They all knew. Kiba claim graduate nati seminary bati university. Kilong kiba big but kiba claim syahikai. Henry kaburam long yo play. Kipai ba kibabon kan top yakito
Kiba deng ya ki phylactery but ki degree na ki university jong kato ka poor. They were amazed, but they know only one thing. Kitip tang ya gane ka ay. But kila ito ya ki, ba kila Jordan lang padu Jisu. Apakah assembly kanyo yang kibala ordain palat santos na mata. Bakinohong ya kini kijo kikantihan. Kiba claim degree, claim ki phylactery, ki certificate na ki university. But they knew, kitip, ba kila Jordan lem badu Jisu. Ngiyeng bangitulan, day hagane, gaba Jisu wa. I have ordained you to be with me. Ino ya ki ay siya din. First is first, kabanangkong te kabanangkong, ladang ila klet ya ganing kabanangkong, ki ay ki babot nang ta. Kimlong ki bahado kata-kata kumbaw Jisu kwa. Have we been with Jesus this morning? Nilalong lang baru Jisu hagane ka step. Or lane nilal busy hadu kata-kata nagabantagan ni ka ordination service. And we have failed our Lord who has ordained us to be with Him. Ko kisangot ki kun jonga ki para ki jonga. Kenal ya kene. Pan mga ubalasan ko sang tamha ka ministry. Ya kene ka jin kwa jongo Jisu. To be with Him. Try mengkerku. Keren dalam sini dalam suluki. Kita bon kiai hak ministry. Kibom dan don kam hinre day hakita ngeli ya bon kam ngeli ya bon kam haki kiai kibom dan don kam Beware of this. Bayok ngiyabur kami. Haki kibom dadon kami. Kabadon kami nagabantayong ikalong to be with Jesus. What does that mean? Kamu diyu kata. Banlong lem baru Jisu. Bandong bat ban yo kajing ya sulok lem badu try haki jing duai bat ki jing sha jing it ki jing duai bat ki jing sha jing it san post nam mechwa man laga por bangi bukti Pangipon kentangnya di berapa main? Apa kamu ke kentang? We all fasted and prayed. Nia belum dijung duai bagi jeng syajeng itu. On datang ke ordination committee. The assembly as a whole. Bayong ibakla. Ladaya ke jeng duai. Ke jeng slok bedutrai. To be with Jesus. Ila sedang ban penkelah ban bo hadir haga ministry. We have failed the assembly of the Church of God.
Nila failure ka assembly. Banila failure tahu bayap. Ubalaya bakal Calvary. Let us repent. Let us repent. Beginning. Dagabastang na kineki badeng hakut sedem ya kaneta. Jindeng ya jong. Cerai untuk ku kineki jing snow. Ibadan na dono siapa. Kidak trong cái chim hai điện haka palang kadai habagila lekka ya cái chim tu bai bagai ting shat dan nila phải đi trong những các lạc là của mình sedang nangi kibateng jangan dirikirkan nila bantuai klan siya jengit ingin nomla klan dah duai abang ini duai baca jingit tunjuk je kan ni Malaysia ni kan ni bila abang duai tuan sia jingit days together Henry pimla klan dah duai abang ini sia jingit Bogi sangut lada ma pipi la kelet je kan ngin bakalan tiha ka ministry banyak selok baru Yesus ban siong hakejat yang kadih punya nama gani kadih ke ordination service makwa pan keren khamtam yang ni juga siap bu ketia ke assembly kat nongod na pedendong di bapang mansyong hakejat yang kadih punya ketua jing ruai hakejing ruai sem sitting at the feet of Jesus syong hakejat yang Jesus kene ke school of prayer kabangin nom graduate lanoro na pedang jong pigi sangut fila graduate na NBC na UBS ke school hakejak jong gading pena ngin graduate day on nang ilayo i markmat yo wala yak hagading pena learn and strong hakejak jong Jesus Badhagan ke school of prayer who professor who head yang ke department
Try ngira ini. O Jisu. Ubang ilamat, pisan mo pilamat. Nadap sa lamat, o Jisu. Hila bakalan tiwat ng baton hang na ibang ilaya bukti. Banong lamad o Jisu. Kamat. Ka-personal experience. Kabang iyo, hagadiya day ba o Jisu. That's what it meant. Tuan ang api baro gibatay ba't gibakya gajintit ng panityang yabi. Tuhikay ro na nga. Onday gong upol Jisu ong yangi gibala siya bukti. Learn of me. And we will keep on learning haga ministry. Santos nem tam ngaladon, I am still learning. I am still learning until I see Jesus face to face. Hagibijat yung Jesus. Siyang hagibijat yung katingkan. Kamu ada yung ibanong lambado Jesus para. Banong lambado Jesus. Kamu ban im na maru Jisu, ban yak na kabantao Jisu. That's what it meant. Im na maru Jisu. Ban ikloy ban yak na kabantao Jisu. To ngayi dia tadi. No, yo pai jong ka assembly. To ngayi mangi ki bala sya bukti, bat ki bala bukti ya ki wairo bandrong ka ministry. Ni im nagabantay jong no. For whom? Dandon kayong i-ispahan. Pero ngayon, pinsi ka niya katakama, utrahin niya ragan. Baro nakikaran mo. Lajan baro. Like no John, Johannes. They all died as martyrs. Baro kiyang kung ki martyr. Ngayon sa rung hagado kasundok, kabayarong lang di para bangay di bangaladap. Kit shalom jintar. One day, gindan na ito. Be prepared to be martyred for Jesus. Long ki wala kroy. Panyak na kabantao Jesus. Pero ngayon yung try Jesus. Nilay kran nila ni kabaton kang tamgawan ng gongan. Benda kabahar ku Jesus po ang banleg baniyalap. Kenal ya kan? Banleg baniyalap to preach. Baniyalap ya know. Baniyalap ya gae. Kabas mo siya kinigisnigi pamanta. Bagane ka self-edification. Kabakwa bagi berikin ongis. Kabakwa bagi berikin tabmat.
kabakwakan ay kaman same to be somebody in the ministry. Now, kat ba pidang yale ban long AA, but kat ba pidang snow AA, pinam long AA, lano. Kenal gani. Dari tengah ba snow ba pimlong AA, then you will be something. Then you will be something. Ngayon ito ibigin ko sa inyo. Don't chase for something. Kapag iman ko makaburam ka dan hata. Pero pa nag-iiyo ka, Diyos ko. As long as we feel that we are something, you will be nothing. Ngayon, it is natural. But the young pastors, kiyabe for popularity in the ministry. Don't do that, please. So, pamabi nga. Nga long little bit emotional. Hindi na. Malayo ibon kiyay. Haga ministry, haga assembly, ibang ang kuha pa niyo ibang kuha. But it is there. Try when you're running and you can call it a sanctuary. Kumuang warna naman siya. The cleansing of the sanctuary. They can make a sanctuary. Kawadan kami the cleansing of the sanctuary. And who will do that? Who? It's not you. Hindi mani. Banpan ko the sanctuary. Haka sanctuary, haka Christian ministry. Today mo piba today. Pero naibigay yung righteous. Yalap yung Jisu. Kantiw yung Jisu. Pangkaw yung Jisu. Hindi yung pi. That's what. Kat bangi hey bani yalap ya kaktin ke jonglay bani yalap naga banagi mansim di bakodor kasamon ka badan kamban chat lakabahan ka maha chat ya gane. Is it Christ exalted? Is it scriptural? Is it soul hunting? Tunjuk yang lagi jauh sermon gapi kalau pilih maka Sunday banyak. Was it Christ-centered? Was it scriptural? Nepia tu yang lagi jauh snail. Your ways, your time, hagajaga ka bukan. Ko para bagay tongin mi nang ningin yalhab yaw Jisu. Tongin mi nang ne kaktin ka jong ublay ka day
kabangitay kabanyalap pagi nagisni kibamenta la terkon kipulpit ki jongi namar baki umjer nakaktinuglay kamhapso namar kita kibayara Bible complete show ya ka Bible ki umjer jong neng hakajaka bakentang ya terkon Rayon ya para begini ujisu ordain haranut hagani ka teks ka mga lafulete uway naki ulatino yauta ubala ordain sana jaga kabakatan why kapercayai jong Judas kaham sneo menta Judas love money badukut how ding fasik ko kisangot hilatip ngakwa ban pentip ban penken mau ya pi the love of money is the source of all evils in the ministry. Ko para nang try niya pun kam seno ko para nang try niya le ayo ko para nang try kalong kumno ka back pa sa jong ki hadin ba fi rong ka ministry banyak niyo ya ka man sin Judas ban ham jagai problem semua ula fail para bangai la ka bangoong kung takamot ngiki pastor ni dang yabamja ngiki pastor ni dang radio ngiki pastor ni dang Yakub biasa itu tepat Henry kajian sebaik Hakim nang syarai kalong kung kanser kababampong bat kaksud kabaiutong kabaminang ta the love of money is the cancerous sickness in the ministry. Wajah bertubur, ya gitu kinong tray kimamud pan take aeroplane. Wajah bertubur, ya gitu kinong tray kiwadon kaying kawasyondor $4 million. Tidak kinong try. How they make money? We need money for the ministry, but not ministry for money. Ngidon kam ya ka paisa ka ministry, but not ministry for money. Sedangkan dia keluarga siya. Para mga Kuka Assembly, please, ngaya side bagi, doay sa ini. Ba, kani kajeng pang cancer, jong kajeng isbay.
kanamrong akinang syarai jongga assembly. Please. Namarilong kang Hebreo. Ya kamet jong hi. Hakadon kasnam. Hindi bahagi pastor. Kamdon snam siyo kadon dang kaum. No. Judas, ulong Judas, nama ula Israel, Ukraine Sarai ya lagi. Dari nomor kata, bangala pulih pinakakin ke jomblay, kebukolo ang to sumar ya lagi. Sumar ya lagi. Be prayerful, be watchful. Long kiba duay, long kiba syarai. Hiyo iyam ya gajing hap. Haki kosip babuncay. Ya kinong train. Namar bakim siyam na syarai ya lade. Syarai ya kaying gajong piwat kalat. Kidon kinong train. Basarai ya kiying jong ki permanent kiba ilang krang ya laga jong kiying kan sarai kikun jong kinutray bakinong ki ambassador jong soitan hatung isno sarong jong ka assembly balay ko kikun jong kinutray kilong ki ambassador yung soitan namarbong tao ng tray ulabun kami ban syarai man penhaya kayin yung kiway wat klet yala ka yung kayin kapor kam siya inrayu Paulus neng yaw Timothy hagine ki kantin ki wasnukya hado kata-kata. I'll try on your na kamanagam. Utate umam sumar bahaya laga jong kayeng. Ulong ubakam sniu banyaw bomlay. Balance yaga family but yaga ministry. Balance. Kenmao yaga balang. Kenmao yaga balang. Wanom klan yaga. Day kani ka balang ga jong ublay ka bara ya pi yaga ministry. Wat klan yaga balang. Bu yaga nagajing kali borbor. Ayungan ay, how try ayungan ay hakabalang. Payo kami kajing kali kabong ayungan yo nagabalang. What do I get from the church? Asno sibo. Bakito kibaya bam nakapliang. Bakibaya di nakakuri. Jong kabalang. Tamban tekti yung patekti, lakran baik na kabalan. Niim ang kanay kasmas na mga kapagpong ganit. Kaklain kampat ko, nakiktiba na kasentor. Hindi ya kadod yung kabalang, madi kaklain yung kabalang. Tangoy yung padak ngoy lastang man kren ben na labanan. Para bang ibe kren na duga donot mga sukya. Kren na duga donot na mga sukya. I have seen enough good and bad. Hakabalang.
Karena itu siwa mengenusang nak berapa ni? Kawai nanti kendian yang uji su ke bau keran kemadung hangan buat kebasakut kumuknang bangam nak su benar begini kendian yang uji su kekeren yang the minister of the Church of God. Ba't ang nangalayagan do yaw Jisu magkaman? Anong kanrahan? Kinikikan din ki bumalagras. Kilang kakubor yang kajingkar ku yang kawadung yang laman siyam jong Pengekuapan kulay gada-gada kodabi. Wala ka pohon kalayan. Ini kita kot. Kiong kune. Gospel kita Matius kada nang bukan mo. Ba't kini kikantin kiwawang kune. Ar bat ar tin kiwong kuna. Omubril paro boong hanga atray uban yolay hapo kahima ki beneng hinray utak kenyu balik ya kamon kajong pajonga ubah beneng Sibun kinya ong hanga hakata kesni atrai ninyim semlayalat. Have we not preached? Haga kerteng gejong ninyim semlabek soy nim semlabek no yakik soy haga kerteng gejong me ninyim semlale Sibun ki kamba ro haga kerteng gejong me. Who are these people? Kita rai deng pai ba utau boong ngalayala ngalale kamba ngalabe yakik sud kimday kinong pray ka kimday kibalayo ya ka recognition ba ya ka ordination saya lihat research mapiki graduate yung ki seminary babunjay syai ka basay ka tin ka yung ublay wat pan ya kaulang baki jing suto ki ba pair ba ki ba bagla kidai ki nong ya lap ki bala ya lap ha ka teng Jisu ki bala be so ka ka teng ka yung Jisu baki bala le si bon ki kamba para bagi aku akan panggil ni kajing ya be so kam dai yo tu ubakem lamur kam dai yo tu ubakertat kajing ya be so maka kadai na dijing yung para bangai ki babon ki bukso usong terai hari yung para bangai badai mangi ki rong tray habang irong hara kajing yung para bangai bangin yo snow ya kajing Simon Sam bangin tuai ha kadang yung Jisu bakik sud kini na kiying yung para bangai hallelujah kadai ka kabor habang ayalay bangin tuai ba di ba susin hagaway ka hagaway kajing wasusin nuang yang Uang halat ako jaga, bahang nito nuksod. Baru tau uksod, ula penong yakiban lepop.
Wang film kaman pla, ya kan eka pop kabuksoy, ula leha yung yung pit, lala film plangan pla mga. Upang siyang na-graduate na NBC na UBS na Sirampur. Baday haga na kapor ko, kaniga na kapop ko fifilale. Idon kami kata, para bangit ko ke assembly, hindi bang idon kami kata? Amen? One room, he ordained ministers of the assembly of the Church of God. Kiba yung kipop, kiba fiburi, hagiyin ki yung pre. Kinong try ki yung udon sa tanong niya. Ba't banduay, nagkakateng ka yung Yesus. Ba't nga mo yung play? Ba't hakat ako po? Upar bangay, ubalahat tubir yung kajing yak, sabaw niyak na, hagajing kertat. Ba't on nakila, anma pangilayat wai, punta hiu, yang joy baduyo kajing koy, yero yung ray. Tidak kita kan kibang ikwa. Nilon kami di certificate yung seminary. But we need the certificate that comes from above. Kapag kinong hilay haway, ulang unong tray ubang ba't ubang snow hae, yero yung tray. Din siya siyengti yung higasangot ba niya kublay ba niya doy. Will the Lord shake hands and say, my son, hilong usyatri yung awa habang asakal. Nakadang yung hinong tray, kibala tray san post na tangkong mga. Bayo Jisu nung unewe nung tray, ubang isiya. Abakikti balakpais na yung Jisu. The wounded hands of our Lord will shake your hands today and say, my son, ukun yung ubang iya ubang asmawa. Tungin ni nang para bangay kajing kalaka bamod kamday ka assembly. Tungin kalaka bamod mangi ginong try haga kajing sang banong try ginmi nang ginmi kikon jom tiba ye tiba besmo pare ladang alapan smo siya me ma biang ana numanta ngantray thamai nganim thamai haga jing shakri haga ministry. Sengap gini kikantian para bangay pimpang ra. Dekata bang asaong malong gumong kanamo badung nakadano nga ubang misyo mulong jenrat. Jisu ang ngam ito yapi. Kabalang ito. Ka-assembly kala ito. Bayo Jisu ang ngam ito. Yet you get the authority. Ngami to you feel. Sosa. Kilay na na. Get out of here. Kakitin ka makiya ka niya. Baong kilay na na. Kabawang nga siya. Ngalai bangso. Ngami honso. Get out. Get out. Kanikatin kilay na nakapagsiya. And the last sentence. Kabagsiya tamin na kabagsiya paro. Kiba, jutre, bongman. Secretary, President, hilapan karantin, baginong tray yung himday jiwa tray bongman. Can you certify? Have a certificate of ordination. Kagatayin yung hika doon hangta.
Can you certify? But you know, pray yung sa assembly hakabala. Ibon tu try man. Pero begitu ngampat sekotak. Yaga mangan bendet yaga itu baksyir kedonor jangan temaga bolam siya. Mahaban sono. Bagyaw nang try man. Data mo try yung kamu bendet. What have you done the whole day? Utray ito. Pia kayi subay. Pia lung subay. Pile ayu baro sini. Mano matip mano kayoy. Fitray ya kabamhot. Na fitray ya kabahot. He knows. At kakakaday kagantiin khaddo. Kalau fikwapan keduk you, wadunong get out. I know you not. You, the evil workers. Udah nunggu you kena, ukun yang impostor. Ubadang kena. Nalakali kami, nalakali ya kay kami kuaban na. Wang kuaban tray pastor. Nalakali ya wang balay may kuah tray pastor ko. Namadakam pastor ko suka duka dadakan. Nalayo iya pa. Ihun iyo iyo pa. Tray iyo le iyo. Doon ang mangikit na layat ng kun ng sim pasyamban buri ng ikon. Kamde kumda? Hiyo mapagya ng kun, layat ng sim, pay. Itip ikon. Le ayo ipa baro sisu. Dong ulew kena. Namar kakam pastor kapsor. Namar ipa. Iyalap tang hadas niyo belay sisin. Siteng genta. Siteng genta utray uyo tulop full. Tekam sup kata-kata. Sukan? Niru na dang itray tang siteng genta. Panagkran hakasonde. Hinyaw sngi vilayo. Dahil katain makikun isa on sup utray pastor. Namatray siteng genta. Yo tulop $1,000. Mano batip? Lain na blade ng kalok ng higit. Hindi ba lang lok? Higit mo pa lok sa tiyawat ha. Daya daway ha. God knows. Gawin. Kajing tribe of woman. Kalong kata kajing bom tray hok. Kajing tray boman kalong kata kajing tray bom hok. Kabom don jing kit kli. Kabab hile sniu haga pastorate. But hipan sniu ya kabalang. Santos nem ngaladon tam haga ministry. Ngayon kadnot ki pastor ki bapan sniu. Don't wait, wait, pastor wan keren ya ki balong bi haga sardo. Ong yang manukin man pangkuy yang nakabi. Kigantiin iya mo. Ilakal along bi hagasar. Ong kirangba balang yang kasar kala simpor yang ini.
pun khôi như là bị và mỹ mà cái sinh tôi cho một pastor beware yêu thuli yêu khi keren ya cái balong bi ada circle ke pastor itu depan. Pada bangai bayi kau tuan Yesus, suabangan siang no. Manong Yosua ni kan negala, kan keren ni kebakum kan ada kadang orang tak. Nuar assembly kawan-kawan lu kinam kot keren Surya. Nuar mengalah keren mentah. Ini om ujo. Dengan keren kud haban dalut. Ubadong his korban semua. Tama ontar. Ubaham kelut banyak tu peman bangsa. Para bagi hau try Yesus. Malah keren kap tu nak kebentakin orang try. Aku akan keren mentah kendiat. Ya pi ke assembly. Bahkan ini kajing keren nak kebentah jom pi ke assembly. Kalong tang kawai kedekot nak ketien ke jong atli kedekot nak ketien ke jong kata kadai ke city dengan pon segi kaisal ke benengkong city ke jong pol segi kaisal ke benengkong kedekot ke lenong kawasan dengan boleh nak kedekot kawasan berkebukra terlenong kawasan ke siti ke jong upol kebukren nak kebentar jong terlenong kawasan kedekot kebakat kebakat lain kikdien di bawah sungai balai ini kisah mo don iway do santia amne santia kaham berkoi sengam juga nih balai bangim ordain ye pi hak pasal scholarship balai ketiga kata ni ordain ye pi hak assembly namar ka assembly ka don ka bentah ka bakrao ya ka ordination Bagini kini dikentin nak bentah jongki kum ka assembly nak bentah jongi kum ka assembly Henry ni kerpat ye pi ko para bangai ban itu ya kita kibatrei hapedeng jongki to recognize ya kita kibatrei hapedeng jongki Bat ki balong halor jompi how try Bat ki basneng ye pi how try Bat banyo buram yaki shikadaya Please buram yaki neki para Bat yangi baro ki para nong try ka sabi shikadaya Even though we don't deserve walang snow walang long deserve Patin ka jong blay gong yaki nyo buram yaki shikadaya haga jing ye nakabenta ka jing tray buram yaki shikadaya ban yaki nakabenta ka jing tray jauki dilawan ong ustor habuk tray kumtu tingin buram kumno ingi ki pastor nilong tangki bare bon ki jing duna bon ki jing bakla ngimdai ki ngel ngimdai ki super human ngidon ki jing club
Idon kam ya biga assembly. Wat kam dame ya ki kpa juga assembly. Ki kpa jo ki circle. Ki kpa jo ki district. Check on us. Check ini. Ya selok penihan keren ini kumki kpa. Wan mengiru kumki para nongkrong. Ni ayah ka Donald Barrow. Wan ya trelem baru play. Wan ya trelem baru assembly baru kawai. Amen. Nakentu ya ka assembly. Doai na kabanta jong ni. Doai ya ka jing I ka jong pi ni. Tu pensilur ba doai man sem lem yang ni. Tu kersan yang ni. Waduh trying kerku. Do trying na kerku ya pi. Una benteng shine ya ka kmat ka jong halor jong pi. Bagi jeng suk ke jeng ke bapala dia jeng sempang baro kan ri jai jai pi hati sungi jeng ke jeng im ha ministry hadu kene shem yo ka wala hati pi kumong por sepi and my God shall supply all your needs baru blai jong unsa pendak ye ki jeng dang kam jong pi bar Kijing don kam jong pi not necessarily money. Kajing don kam jong pi gadai, kajing don kam bakang jam say spiritual needs. Pidon kam ya kajing sur. Bahaba kalong ka pop keren da kajing sur bagadai ka pop hak kam ministry kajong. Pidon kam ya kajing ayai kajong. Baun pun selek ya pihak kemenasi kita kijing don kam kijong ni inok ya kene kabah ka petai utrai ulatir kenal ya ni Jesuang kisimeneng idon kitriu ke jakari padu tip ya kaban teker ya kitulili keritem ya kisim ye ban besar kan nutam mangi kinong tray ka kam kijong play mi kampalap ya ka dor jong ka sinyeng ya ka jing tenap jong kitulili keritem. That is his business, and our business is to